بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر صدق الله العظيم. Temaşakar aziz, şunşuma xeyri bom. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En bername tefsiridi, emişim. Hoca İmam Üstaz Burhanettin Dağ'dı. Ma der hakkı sure tekasür idi. Ma kalkin Hoca İmam derse sure tefsir sure tekasür ser mari izahat verazen inşallah ana ders Türkiye ma mevcuda inkez zazaki ma derse tefsir hoca hora persen ve mari tefsiriye izah ken inşallah. Murat TV en programı koyma tim enfede peyderpey devam keni en programma hem Facebook'da hem Twitter'da hem YouTube hem izi Periskop'da neşir beno şumayzi en çiumadı Facebook grubu madı o YouTube sayfa madı abone biyene o şuma inşallah en dersuma takip kin. En vakti ma ders doni şuma mesaj oku bünüsyenin şunar yani şuma bir şuma ayı eşken bünüsyi sual şuma bir şuma perçenin ma 10. inşallah ma sualı şuma zi doni. Hocam خیرومه senin. Selamun aleyküm, خیر مونده. شما سنین کیف شما هول شما ویش سلامت inşallah. Allah razı olsun. Ma güeştariye sure tekasür tura bikiri. Bismillahirrahmanirrahim ma bun ters ma verin. Sebep nüzül en az sure çına yo. Ene diyene numena sure ke matrabun se mabun tekasür çi sebep ra mabun tekasür en adı ene hirin verniana suret kuma sure esta teniana suret kuma sure esta binatein irtibat yine bina alakayin çino ena yoji خلاصه verni rahata peyin ana surat çinera bahs kena en kadar verni en sualumatı cevabin bidma ucera pe ma ayet verin ragen hata peyin matura persen inşallah. Kerem Bekir Seda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bari'il halâik ecma'in ve ba'isil enbiyai vel mursalin. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حمد همایا هماگ kainat ard asmın ve ma
عن صورة رندد و باللطف بكرم خواه براشت و صلاة سلام رحمت برکت قی پیامبرا و پیامبر سمد هدایت ما و سمد راش بینایش ما همه اشوت یسرو و کی یسرو و انبازون یسرو انبازی دیشنیای انبازی فداکار رحمه الله و دستگیری الله برکت الله این پیرنون سرو و ای که ما گوشتاری کن تماشاکار ما همه جوارین را رحم و برکت سمدین پیرنون آوازن سلام الله شما پیرنون سرو اولی ما درس خود دست پی بکر یو خصوص مواشت از بیار شما بیر روش پین سر هجری شمسیه شما زون ما 10 هجری شمسی تقویم است هجری پیامبر را دست بکن هجری قمری هجری شمسی قمری yani sabit yo verniye yo peniye içine به حساب آشما و آش میرسو 50 روز ayra دستویش هر سر وریون اما هجری شمسی sabit verniye peniye asta hicret پیامبر به حساب تیجا yani سر تیجا و سر رجا حساب بن ayra روش پیون سوا سر 1400 مکبنده yani به حساب سر تیج göre 1400 سر جوابر پیامبر علیه الصلاة والسلام مکه را هجرت کو به مدینه ben münasebet az tebrik kن و صبح ساعت 10 yani سر bana neve هات بناز yani نوروز وصار بهار وصار ya ayet humayo yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala çan ayetunu işaret kön beguni biayiş gusar sinik gusar ard yani bad zımastun merg gusarız yani haşr o her şey nevera cungen ben guni ve huma ucuarin Kur'an-ı Kerim'de en guni biayiş gusar mar delil ve mar yom misal samed ahireta mecnun ra çengerin yani çenciye belki hiris çoras ayetet en husus umuzun inşallah sıvama en sürüz haberdun yu hadis Peygamber aleyhissalatu vesselam en hususut aşmar nakl kan o jarapı ma bahs xwe dest bekin Peygamber aleyhissalatu vesselam derhak havay wisarid bu vatı yu zaf weş öst bun اغتنم برد الربيع فإنه يفعل بكم ما يفعل بأشجاركم واجتنب برد الخريف فإنه يفعل بكم ما يفعل بأشجاركم يعني هواي وصار بني هوا سردن أما سردن وهواي وصار خوريو غنيمات بزونيان وهواي وصار شنو اون دارش ما صرا أي اون شما صرا yani dar xemiliyen dar ken a dar benguni ayra en havay wusar geran merdim ganimet bizun hatta ayg nuveş ayg bine yani kesilete asta bine xud zayıf hiskin hakikaten en havay wusar ra istifade ve bikr yani havay wusar yani ruh konguni her hatta konguni o havay payız ra geran merdim xu bir biyor Peygamberimiz çine on darun sara ay on şimal sara dar pelrişnen yani hin kivonde merko yön ve herca yani serd yön khazan dest bekön ayra havay vusar gere mahvir ganimet bizun havay payizraz ma khud bir sıba resmen püre dünya yani sadece منطقه ماد memleket yani Avrupa'dayız takvimin Avrupa'dayız yani visyoy adar von roj verin visyoy adar roj verin وصار او yani o çok takvimet yo adar ayı verniye وصار veya dest bekardiş وصار kabul nikin yani وصار visyoy adarra veya vis adarra re vis visyo yani hoca yo rajiz vertip ya şım
بسم الله الرحمن الرحيم يعني ألهاكم التكاثر ما أنا سورة خبر دون يو چی مباز او ویزر ما ترکی خبر ده اوجا یو خطا قجک برازی آیا از وازن yani raştkir ma uca va yani vinayış ayet bineb yani zonen insan vakti yani mergi benizdi ya ana dünya ya be vesile peygamberon ya be vesile Kur'an veya be vesile akıl xwe yani hakikat fahm kün ita fahm nekirse höt bina fahm kün ma o fahm kardeş veya zonayış be vinayış ma tercüme ke vinayış ay merhala bineb ay inşallah ders hune hafti Türkid ma ay islahiye hune birazdan Türkidis. Uca ina bine ma ders rayona Eda ez o kadar az program rape program xwe ez verni ra hata peni hina güeştariken yoz uniyan mesajı kunca maçım ra yo galat vara çim ra ma yer tuyna ayın ma dikkat kin o en temaşakar maci ege çeçiyina hata çi vrazyo yo kusurma vrazyo ve çi biki ikaz bikir و گشتری بکر و باش yani ita kul bir hata ne be kul bir hata ne be deskire bed men ne uca yo kelime binayış o kelime zonayış yani uca şu ayet cevapayın bun binen ayet veriz bun da zonen yani da zonen umyaya yani yeren eğer bizonen veya law ya'lamun yani eğer bizonen veya eğer bizonen dicep kadma ay inşallah Türkiye ma ay ken biz ve uca yuniş niyop itama sure tekasür çid yani en Kur'an tertip Kur'an'ı sure su diyena ama nuzul göre tertip nuzul göre sure 4 o tertibi Kur'an'ın inkihatı aynı o tertip yani tertip nuzulu irtibat ana sura o maun ana sura o Kureyş ve ana sura o sure vel asr pya yo irtibatın nezdik pya öz o mane zaten yo binunken tamam eğer şuma dikkat bikersem sure maun yani mesuliyeti insanın vera humay vera insanın ihtiyacık mesuliyeti insanın vera mali yani mal çıkıda gere merdim muamele bikir çıkıda gere merdim bişğul çıkıda istifade bikir ve hakikat mal çinu nezik mamış binestor haber dun inşallah o mal insanın hakimdir insan gere malir hakimdir mal gere sebep vesile salahib semed vesile asayişim rafahib huzurum ama o kadar humay var eğer mal و ملك o kadar nişgulsa yani marbin dert marbin müşkilat o ne matra khair binen ne şona tra khair binen yani ayra peygamber aleyhissalatu vesselam bun ni'me malun salihun عند رجل صالح veya لرجل صالح yani yo insan salih yo insan hol yo insan dest humay eğer vahar malibse o maliku salih maliku hol yani insanın ıslah gün irtibatın ıslah gün insan hem te o mala dünya xwe hem iz ahirete xwe ıslah gün zaten kelime salihe ucerene yo amela yo vatek tekin binate insanın vrazyon yani o mal salih binate insanın vrazon binate insanın o humay vrazon binate insanın o khu vrazon yo insanız öz Allah Teala mal docu ama nüven yani çıkuzekün ve ini Kur'an-ı Kerim'de mesela inini tehdit ediyor pil öz çan ayeti Allah Teala inin razbahkın ve men yuqashshuha nefsi fe ulaike humul muflihun faizun yani ay çıkuzen nefs kura işki xubbe khalis ay khalasnaye hatta enesur mezaf yani benesur fikra çher cen ayet Kur'an-ı Kerim'de ya punjaya tekrar bön
اوچو ایتیا یعنی انسان گره چکل نیوب انسان گره پی مالا افتخار نکر پی اولاد افتخار نکر پی نسب خوا افتخار نکر پی زیادونه افتخار نکر اوچو افتخار پی بن آیز ما انشالله بون انسان پی چیچیا گره افتخار بکر و چیچی را خو بیر بیور انا صورات معنیه یعنی سبب نزولیه چنو که چرا نازل بیا چه حادثه بیا سبب tabii ki sebep nüzul hususi ama mana umumiye der rivayet yani der hak en surades yo rivayet enno ki Mekke yo kabile yani qij Abdul Manaf yo qij kabile Sahm Kotpiye yen va mazafi ayn va mazafi mal mazafo ne insan mazafi maygun yani çögen dest yani tüfengdar mazafi ay çöken dest ay mazafi penitşi et mezaluna mezel خوشی و مامش مزالون خو bu mar yani pe iftihar keder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yani nahnu ekseru evladen ve amwala ve ma nahnu bi muazzabin. Yani aynı peygamber inkar kerden sure Sabat Allah Teala bun mesela ve ma ersalna fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun nahnu ekseru amwalan ve evlada ve ma nahnu bi muazzabin. Yani mal mazafo, pere mazafi, Allah ma azab nikön başka milletin izlen kadar vaten ve ay yani be mala ve be zengine ve had khura be cemaat nesir haber de mutrafin kum peygamber gumo yen peygamber rabat maşma kabul niken ma veraş ma kafir maşma inkar ken mal mazafo pere mazafi Allah Teala nişken ma azab bigir yani sanki vera humay he yo meydun vune. Sure çünkü mal و مقام و para sarfaşe ona ve ana sure ona maviri ki insan be mala be serveta sarfaş ne çünkü sarfaşe mal sarfaşe servet sarfaşe makam rere sarfaşe rende ene yo hal niyat de hal ne rere insan hayat peyni ömür xwe o kadar sarfaş munun ve sarfaş ana dünyara şun enişi mezel xo mart Allah Teala itabun yani elhakumut tekasur yani en ziyaduna en adadayiş ziyadune mal ziyadune evlad ziyadune akraba şma yani han gafalne veya vaharne hatta şmaşi mezel xwe ziyaret ki şmaşi yizik o martiyo mana enava mana diyiniz ki ana daha umumiye ve mariz ana mana isabetliye ve mu'tebere avuz eno yani insan tabiati enqedo بمالو بملكو بثروته وارداته اني يكون مشغول كيونو اني شغلينو اننا غفلينو فشلينو حياه يعني شهد قبره يعني قبر زيارتك zaten يوم انا سورازك مقبوره يعني سوره قبر يعني اي شهد قبره veya قبر ziyaretken مقبوره veya elhakum umubatış Bukhari diyor hadis mi diyor hocam yani elhakum diye bahs kön İtya mana ana vaki yani mal ma mülk ma kera ma hedef خلقت mara ve maksat mara ve rara ve hedef ma semed ayya ume veraştış gera el hedefra ma bir mefin vakti ma vesbirse göre ma kediyor ayra humayt cuarin kainat veraşt musakhar ko من آشمو رجو رو شو رجو yani kwevo qilyo dengizo eni pyor mede bin amir şima yani eni mevraşt ama maksat veraştış eni şimar hizmet bikir bin amir şimadim ve mişmaz veraşt samed xwa şimaz miryo teşekkür bikir halaqtul halqa lakum ve halaqtukum li yani me her şey samed şima veraşt Allah Teala her şeyi tarif ediyor Allah Teala mas tarif ki ey insanız ki de grup de taife innellezine amenu
وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يعني أي أهل إيمانه، أي أهل فراشتشه، يعني صالح، أي أهل هوليه، أي عن مخلوق هول رعاردون أي خير البرية. أما أي كافر، أي فساد ورازن، أي دشمن ورازن، أي بمال و ملك و ثروت خو افتخار کن و فخر فروشه کن، أيزك سوره بينات شر البرية. ها إنسان وقت وازن خير البرية، يعني إنسان كو هولب و تعريف الله تعالى جير براش او مال و ملك و مقام خو گره یو قده تصرف بکر، یو قده استفاده بکر که رضای همای ایدب، یعنی چه قده همای واش گره او قده ترا استفاده بکر. tabii ki بريق ما تفسير إن السورة يعني إن مفصل ما آخر ودست ببكر در حق مال و ملك و فلسفه مال و فلسفه ملك سر ما از واسم بنا خبر بده، چون ایتا هم تاریخ اسلامی هم تاریخ دینون ما اونن چند چشید yani fikir ورته تویون tamamen dünya را دست کاشکو روحانیت نارو بنوم دین تویونز tam خود دوهت dünya پرسته ورازیم قرآن توی آیت است yani بون ان عرض و عظمین و انی ماشماد ورا حتی ماشما کی خلیفه شما ری عرض عمار بکر سوره صافات دست میکن خطاب به داوود علیه السلام yani ماشما ارشوت ان الدنيا يوم معنى خليفتي ان الدنيا شما الدنيا عمار بكير شما براز اما هيك بنازك بون حس کردش دنیا عن خطا پیل yani چی ساره پیور خاتون ساره پیور گنون حس کردش دنیا هيك بنا الدنيا وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو يعني حياة ان الدنيا يعني يو كي کردشو يو يعني كيف واشيا وجرفه ويرن شن و هيك بنا پیامبر علیه الصلاة والسلام بون شما ان دنیا sanki جاویدان sanki ابدی پایدار مونن او خدا بخفتیان اما سمد آخرت از گویا شما صبح yani ان دنیا را شن او خدا yani خو آماده بکرن و حاضر بکرن بخفتیان ایتیاد مثلا تو روایت آیت sanki ایتیا yani yo piyannekoteşe hasta yani çelişki mabun yani piyannekuen yo binonur yani hamaheng ni inin masını gera fahm bikir aya dünya yani Zambiya aya dünya kuma ma aya söz bine haberdun yani aya dünya ana dünya mahiyete cüyen in kwe qil en roye dare dengiz yani ana dünya wa niyo irtibat ma ba'na dünya yani irtibatık her insan ana dünya wa yo irtibat yos yani ma gera anne fahm bikir İtiyat mesela Mevlana Celaleddin Rumi bunsa چیست دنیا از خدا غافل شدن نی قماش و نقره و فرزند و زن یعنی دنیا چه نیا او چو آیا دنیا و زن بیا آیا دنیا و یعنی ترا نفرت بن کما دنیا و آیا دنیا و تو الله را سینانا غفلت چیست دنیا از خدا غافل شدن یعنی انسان وقتی همای را به غافل هما خو بیرا کسا انا دنیا نو مال ملک ثروت است اما غیر رضا همای تیو او ثروت تصرف تکن انا دنیا نیا آیا دنیا زم په نبیو و چیست دنیا از خدا غافل شدن نی قماش و نقره و فرزند و زن یعنی قماش و سیم و جنی و قجو انا نیا او چو زنبیو آیا نیا مال را گر بحر دین باشی حمول نعم مال صالح خواندش رسول اگر مال که خاطر دینا که خاطر دنیا و که خاطر انسانونا یعنی تو هر مال او مال خو او قدر همای واشت ت خرج بکر انفاق بکر صدقه بد ان مال پیامبر علیه الصلاة والسلام و حدیث اونیتیا نعم مال صالح خواندش رسول yani پیامبر و ان مال صالح سیو انسان صالح seni yani insanın faydeyi özse mal salihiz
o malı yani insanın ıslah kın, insanın fayda mecnun ra. İnsan vakti vahari malıbsa ve salih mal yezik salih. Ve devam yedin ab ender keşti helak keştiyiz. Ab ender zire keşti poştiyiz. Yani o vakti zerre gemiydi. Bana sebep helak gemi. Yani gemi şurabin deniz. Ama o vakti bin gemidimse gemir bana semet çine bana seyo yani deşik veya seyo balışna gemi sarışına. İte o bunsa yani muhabbet mal gara insan xwe zerre kır. Niye gene te mal kazanını ki te xeftin çikin ama وهار ان مال جرى تزرع خو بس وهار مال مالك الملك هماو تجرى زرع خو ارتباط خو يوا بس نياج مالا وقت بس مالا مال بمقصد مال بهدف سنك اوك زرع جميل بنا سبب يعني جميل شر بن دنجز ف ايرا مثلا چون مال و ملك از دل ران ان سليمان خود را جز مسکین نخواند veya fakir نخواند. Hazreti Süleyman mülk Süleyman şmazın numeyiz varidati mali mülk ama batan az fakira yani en pür en humayo az amanetdara vakti o muhabbet mal mülk yani xu zerra aşt o vakti az fakira ha Süleyman ba mal dünya yani ender insanın ra yok mal mülk servet peygamberi her şey ama entumul fukara'u ilallah. Ha sure ite wazana ana bedma musneş. Ma ana gera bizun ana dünya mahe cüyen. Mal haskerdiş, mal vaştiş, vahar mal diyiş, ana tabiiyo vaşti insanına. Fetrat mad ana asta. Peygamber nume fetrat ma kuar ki. O peygamber nume. Böyle ma ite Hristiyanın ma haberdun ma bun zavaj cini kiye yani ene yo tabii fıtri insanı, fıtri vaşte insanını. Hazreti İsa ne zevci? Hazreti İsa vakti için yapıldığı yani şu rajdemab itara ramen uca, ucara ramen uca. Ve çok peygamber numo o tabii ihtiyacı insanın ayın bedavas, ayın yani çineye bakır veya ayın mazun zazakir bunu kuar bakır. Niye? Ana mümkün niye? Göre peygamberin en ihtiyacı ma. Yani hem mal desti, hem makam desti, hem cini cümler desti, yani vaşte, aile, ini piyorunun yani kontrol bükür. Çünkü en vaşte vakti zaf ziyadra, yani insan hırso, tama, metrasa, eni ben sebep helak insanın. Mamnun misal mesela dün, en tencere hayatma gere bigir. Yani dünya hayat yo tencere. En tencere gere bigir. Kweli en tencere içine, kweli en tencere tumakaraya, hırsa, vaşto, cahdo, gayreto, mal destevo, ini lazım. Ama vakti en kweli mane bin tencere o hama adır daje tencere giriyor serşin. Vakti kweli çiniyepsa, yani hırs çiniyop, vaştış çiniyop, xabat çiniyop, haskerdiş mal çiniyopsa anafer o tencere ma ne giriyorsun? Tercüme ben serdin. Ama tencere gere bir gir. Hayat lazım. Mahay ana dünya cüyen. Peygamberin güreyi için o. Peygamber yen eni yani denge dön en adır. Niye vahun aşıyor? Niye dik vahan adır büyür ki o tencere serşiyor. Yani denge tepişinin. Denge ayrı mabunsa din İslam'ı mabun vasatan. Dinen vasata. Yani her hususut أنا وسطيت جرما يوم معناه أنقذ فهم بكره وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وسطي إتي حياة جرا وسطي يعني حياة التأمين بكر بخفت أما أن خباطه مال وملكه واتو هميرة درنفين واتو إنسانون درنفين واتو ظالم نكر سبب شنو؟ çünkü tekasür ري عردون pure قوغون ده سبب بين يعني ده سبب pure قوغون است يو شنو yo tekabbureya yo tekasureya. Tekabbur az pila tigara sevme bikir, tigara itaat mi bikir, tigara vate mi bikir. Tekasur şunu yani ne zamano ay zamano yani kanaat nikun ay tu dasragan Amerika ujara vardan o yana ite samet petrolo gazo inni ay işte tekasur eno er mesela ama sath dünya bun ana mesela
Yani insan ba ay o varidat xwe veya o mal xwe razı nebin ay ebinun vazon dest ra bir. Yani koğe zerre yo dozik semet enewa koğe semet yo bajar de semet enewa yo devlet diz da binatı devletun diz. Ya tekebbüre ya tekasüre ya. Ve Allahu Teala itya en tekasüre o tekebbüre ra ma finan bir ve yo şehre çibi Feridun yo padişah adil yani Sasani onu buna ayvune yed ana şiir nüşteb şiire kaveşib cihan ey birader nemanet be kes dilender cihan aferin bendu bes mekun ber mulk dünya poşt ki büsyar tekiye ve poşt ki büsyar kes çon to perverdo koşt bun yani dünya bira çöyür nimonana ve vahar dünya zer khubet vahar dünya dünyeti wabib ama zer dünya med zer bed vahar dünya cihan ey birader nemanet bekes dilender cihan aferin ay dünya biraşta zer te keltu ve ayya ve en mal milk dünya paşte khud cemed set zaf ke pilo perverde kird bajezik kişt de kişt nobete bin ebinun oma diroz nobete mecnun bod imroz nobete mast ha biz de nobete mecnun eriz nubete mawa en hayat dünya ankara en ankara hayat dünya Bele. Ma verni rabier az bun zaman tam hirsiyo da ko mahe dersken ina weş diyelim az kaynya müdahale dikir fakat itiyad temaşakarım ma mesaj henüsen yani ana zav keyfimi peyem enik mesaj ma vercüz eni raddi ser vercüz ma bername bıraşt yani mesaj kopuyor Türkiye batyen mazazaki kalkelen yen Türkiye mesaj nüştyen inke yazınya millet epey Musa şair mahe Hüseyin o vet havalı ama va yoy va ana kadem Hüseyin o kadem Hüseyin va senin Hüseyin ve bünüz senin Hüseyin hatta nünüz yani çok nünüz rayş nüşken bümüz o ezunyen inobek zaf malim zazaki en kadar weş niyozun bünüz çi yani ina raşt ki fumken az unen mesajın randiz fumken en bername ma esasen ben seyo mektep ki hem zazaki hitabet hem ders dayışı hem nüştüşü hem vatış ben yo mektebe İnşallah malay maiz en kadar en numune geni malay mazi dersi koyup zazaki bun ezşia üniversite ma yo konferans bebe havalı va tizbiye eşya hocam hiri der hak edebiyat ve tarih zazaki ser yo konferans lene o güya alim zazaki servi o verin va kusur mewniyeci va ez der hak edebiyat ve tarih zazaki ser ez kalken fakat zazaki me hitabetir neve cenava o meva neyse en merdim demek ki hamak bir nevo o meva çiğni ben ayet diyiniz veca aviz o kadava ay hiriniz o kadava meva yani o merdime der hak zoni edebiyat tarih zazaki ser o konferanstun egnişken hitap bükse ve velik emi may ve velik may veylün li kulli veylün li kulli lena li kullina böyle Kerem Bekir Seda estaizu billah elem el veylün li kulli humezetin lümeze elhâkum tekâsür teşi Yunus estağfurullah elhâkumut tekâsuru hatta zurtumul mekabir elhâkumut tekâsuru hatta zurtumul mekabir Kerem Bekir Seda
tabii veri yani ma itiyakur yo dina çiyun azvaj ucarapı ma dest bekin au Peygamber aleyhissalatu vesselam bat yani hiri çiyun hiri çi es in cehalet ray yani alamet cehaleti in ve herkes dikkat bikir yo el fakhru bil ansab yani insan bin nasab xo iftihar bikir مثلا از فلان کسون رو از فلان عشیرت رو از فلان قوم رو او چون حقیقتا من مسلمانان ضعف زیاده سه غیر مسلمانان یعنی از ترک از کرده از زازا و از چرکز از عربا او پیامبر بون انا جاهلیت الاولى امام باقر بون جاهلیت الاولى را هم جاهلیت ضعفین حقیقتا ارماکو جاهلیت ان چندنا مانزون چونکه انسان به نسب خو افتخار کن علامه اقبال الله رحمه خو بکر اون بر نسب ناران شدن نادانی است اصل او اندر خاک و خاک فانی است یعنی تپ نسب افتخار کن انا جاهلیه احمقیه اصل نسب گرونه هت هر را او چو هر را اما او فانیو او چو جوار را اما او باقیو یعنی ایمان علم عمل او چو توامونن قبر دست توامونن آخرت دست تو په آیا افتخار بکر از نسب از که فلان کس و از ان قوم را از او قوم را و ان بده ما بن یعنی ای کاتا ہے شغلن کات زازاکی ما قفا تاثیر ما بن یعنی کات ما بن قالک ما بن زازاکی یعنی ای قالک سر خفتن قالک ساری و کات ساری سر خفتين ايا جهاله اي دين وتعن في الحساب يعني وتعن في الحساب يو انسان يو خطا كرده تو ايا خطا يديا او تباش ها رو فلان كاس يعني فلان جاب رشوت كروت ويا مثلا رون تارك الصلاه انسانون يعني عملون حساب كتابي تبيان رد çünkü تم ملك المقرر رقيب وعتيدني او حساب هما كن حق ما چونه ما حساب بکر ما اشکن نصیحت بکر اما یو خطا انسانون است و یو قصور است یو کمی است ما اشکن جیر نصیحت بکر ذات نصیحت معنی خیروازه ما جیر خیرخواه خیر بواز ما باید بو انگر اما من جماعت من چیر ارو بوت انقدر که تو قدر که انزک عادت جاهلیو ای هیرنز الاستسقاء بالانواع yani باستارون و ماستارون را بونترا و ولی وارون یون این را yani وارون واشتش وارون طلب کردش yani ان هیره حبون عادت جاهلیه ای دینیز هونه پیامبر ما بون yani اخشى ما خشيتو على امتي طول الامل الحرص وطول الامل yani o çok az ina ümmete kur tersen yo yani اتباع الهوى از كندوز اتباع الهوى وطول الامل يعني هوس خود ماشير و arzu درگ yani سر خود yani خود vraz o arzu درگون da arzu kelime mava yani ana Türkiye niye ma nezik var bizim arzun dergun dema vaşte dergun dema şiir veya hava خود dema kur nezik از امت خود ان خصوصون ان خصلتون سر از ترسن و در حق شی مزلون سر مزل شی مزل خو امرت ان سر حضرت علی یو واتی رند اس خطبه دسو ویسیو ان نهج البلاغه او خطبه حقیقتا ترجمه تفسیر یعنی ان سوره و از پیور اون بازون روازن کوم کید نهج البلاغه اس و او خطبه دسو ویسیو آکد ده صحیفه نیم یو خطبه در او تفسیر ان سوره و اوجد امام علی بون یعنی الجاهلون را بون سر لقد نظروا إليهم بأبصار الغشوة وضربوا منهم في غمرة جهالة يه اوني ورینون خورا اما بیو چمکواریا من پا یعنی ترا عبرت نگرد به چم عبرتیا نمن پا و در حق یه کد چال جهالت yani seni yi cehalet edip yedik der hak yenet
افتخار کرد و ما زیاده شما زیاده يسكت چاله جهالت ولو استنتقوا عرسات تلك الديار الخاوية والربوع الخالية لقالت ذهبوا في الأرض ضلالا وذهبتم في أعقابهم جهالا. اگر ان ولات و ان مملکت خرابه و ان بونگ یعنی خالی من ونگ من این بومن زون خبردارش بکردن در حق ورنون شماد و شمازون وطنسه وطن ین رار کوین و هلاک بشی شمازی که ین دما جهالت خود دوام کن و یه شماز ین دما به جهالت هشین شما را انکده وطن یعنی ان ولات یه مدت یه اتیا جویر چونکه سوره ابراهیم علیه السلام الله تعالی ون بسم الله الرحمن الرحیم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. يعني aynı zulüm کرد nefs خو ظلم ظلموا انفسهم yani küfür çukuze fasıkı dalalet Kur'an-ı Kerim'e şuma ken خو zarar şuma rason şuma aynı gün khur zulüm ke ye kafir bi yezik en bonun hever yani ey zalim verin tecüye ki ye tecüyem ve yendi maseni yebe ve mayinrsini yo misal baraş enera ve ibret bir Hazret Ali ditabun yani baykun şuma yani ye rar kevin şaş bi helak bişi şumazeki yendema en cehalet grod ve rar şumazik rar yeno eğer en bonyo en memleket bu menzo şumara enqida vatan elhakumut tekasur elhakumut elha yulhi ilha معنی kelime tekasur Kur'an-ı Kerim'de diciye olmaya. Yo ana sure wa yozik sureye Hadid ayet vistinet. İlha yani gafalnayiş veya vakarnayiş veya dürvestiş. Çünkü ana kelime la çen hab manayiz. Yani dürvestiş yo gurara mesela te meşgul bent ama gro çu aslira te kundür veya yo çit ses tapışının te ehemmiyet çinedun. Allah Teala وَذَرُوا اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا yani aynı yani din ko sanki yo key grot yani yo bazi grot ve ehemmiyet cennedun Allah Teala inin yani tehdit kön ve inin serzeniş kön. Ay diniz ilha ite manaye şima gafalne şima gaflet verdi terkibun oyalamak yani zazaki mabun gafalnayiş veya vakarnayiş şima vakarne yani o göre khura o asıl maksadra şima vest bir en ilha zik yani bana manat Kur'an-ı Kerim'de diciye ummu de sure yo sure münafıkun yo zik sureye nur ucazik Allah Teala mesela bun Bismillahirrahmanirrahim rijalun la tulhihim ticaretun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة yani cömert est cömertun ticaret veya mal mülk yani rijalun la tulhihim ticaretun ولا بيع عن ذكر الله yen zikir humayra bir nefinu ita mane ilha veya bir vestiş yani ini bun cömert est min müminunet ve mümin nebun müminun mündez tun cömert est rical vakti Kur'an'da diyor cömert yani ciniyo cömert ay yani sadık ay mert o kadar cömert est ki ticaret yen Allah'la bir nefinun grotiş dayiş yen Allah'la bir nefinun çıkar bir nefinun yani namaz terken niyazik zekat yani hem irtibat yeno humay hol hem irtibat yeno halk humay millet hol be zakata irtibat hu millet brazin ve namazı irtibat hu humay ve ankada huma devamlı ho yen vir daima her daim ho yen vir yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar
آیه او رجل yani zer insan, kalp insan tesara diyen ve çim insan ben bak sanki yani hezare o çalı çımura vecen ya o rajra tersen. Yo mane ilha itiya anno. Yani bir kotuş veya bir mendiş veya bir vestiş. Mane diyiniz sureye münafikunet. Allah-u Teala bun ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ولا أولادكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون yani ey ehl iman mal şıma ve kış şıma ve şıma la tullikum amwal an zikrillah yani zikir humayra şıma dur nefin kum eğer samet mala samet ziyaduneya samet aradeyiş dünya var huma khubira kerd mavasa yani dünya huma khubira kerdiş nü dünya mal mülk cem kerdiş yani aradeyiş nü ama vakti dun ariyeti ziyaduna on piyasar to huma khubira ken Allah Teala itabun mal şıma mül şıma ve me ned şıma vir kerdiş eğer şıma anı kasa şıma he zararı ve anfiqu min qabli an yatiyakumul بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين يعني فيرو الرجل يون راسون باش ما بون يا رب تبني فرصات بدين ما أسون التفيا آجرين أو أخما صدقة دين مهولة كردم أما وقت أجل أما إن يو ساعات ver tepya ne diyonce ucarfa ma itiya elhaakumut tekasur hatta zurtumul makabir yani en ziyaduna ve harso tamam mal dünya han şıma gafalne haya şımaşi yani mazel ziyaret ke şıma meren itiya yani o çug mane din daha umumiya yani mergo kabr şiaiş uca ke Allah-u Teala'nın hatta zurtumul makabir çünkü vakti ma kabr ziyaret kese matun şiyun musin devam ayeti Allah-u Teala'nın sa Bismillahirrahmanirrahim elhakumut tekasur hatta zurtumul makabir kella sevfe ta'lemun sümme kella sevfe ta'lemun yani şıma dezunen yani öğreneceksiniz, bileceksiniz. Yani Fars zazakit mabun da vakti maar ben zaman umaya. Şuma dezunen, şuma demusen, şuma çene musen, hakikat guri şuma musen. Ya şuma peygamberon ra musen. Yazık şuma ya şuma peygamberon ra musen. Ya şuma akıl kuşuğunnen. Çünkü yo grupa yana, yo grupa şuna, yo kafla hoyun, yo kafla hoşun. İnere göre merdim ibret bir ki merdim semet ena dünya ve nü. Eğer şuma akıl xun nişuğulna, şuma peygamberon vatı peygamberon gösterini ki, şuma vatı humay gösterini ki, der hak mahiyet dünya ve mal ve mülkit, evak ayet bir Musa, sümme kella sofa ta'lamun. Şuma mer, şuma mısen veya şuma da zonen sebena, kella زون عربي شرح معنيس صورة verinin en ifadeti o şuğulnaş ana sura ve kella yani mعنی yok en kadar niyo o kadar şuma fikrin o kadar niyo hakikat ana ve niye yani o zan şuma veya o fikir şuma yonuş yani zıd aya mana ve insan kafe khud şuğulna mesela ye meşgul mal bi o malin ziyadune bi ama ayet kella yani enne fayda nedir şuma en kadar niye hakikat hayat enne niye ayra yo dua asta dua zaf veşa azvazan yani umbaz hakikaten enne dua namajid yani khurbun yani İmam Zeynel Abidin ra nakl biya ilahi yani mعنی Kur'an dizasta çünkü çi dua ve çi hadis maaşnavın eğer yani yo işaret yo atıf Kur'an'ı ise ay masari çi musar kabul kim
إلهي أريني حقيقة الأشياء كما هي هما و يعني حقيقة أشياء بدم زونايش شما وقت صارف الناس سجدة أن الدعاء بكران حقيقة الدنيا زونايش ضاف مهم عمر خيام وفاتي يوس از وازن تواج ونده انسان أن الدنيا يعني خوشبخت بي كيف جادب وشبخت يو أي حقيقة الدنيا شناسنو أي دينت أي حقيقة الدنيا نشناسنو يعني جاهل من جاهل ذو كغافل تيونر يعني كيف وشيا سعادت أما أي حقيقة الدنيا زونو حقیقت مال حقیقت خوشناسنو آیا گوره حرکت کسا شما مپرسه انسان سعادتمند انسان خوشوقت خوشبخت او انسان یعنی حقیقت شناسنو خوشناسنو دنیا شناسنو مال شناسنو آیا گوره حرکت که او بن حقیقتا سعادتمند مسعود خوشبخت و ترکیبون مطلوب ایتیا مثلا أنه يعني كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون veya شما وقتی چیم جی پیور أنا دنیا را شما شی شما مسن شما زون ها سبنا سب أن سر الله تعالى قرآن الكريم بون لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يعني ver merg cennet ra cehennem ra hakikat ra te gafil did yani perde çimun ser ama vakti merg oma perde diyon vera ve vinayet bana tuj vinen te zaf hol vinen fe basaruke yevm hadid vinayet zaf tuja yani zaf terkibun keskin yani çünkü ma perde çimun pera darin ve en perde ki darin ve işte kella sevfe ta'lamun yani ya peniyen hayat kut şma anem musen zun hasabana yazık vakti şmaşi kot kabr perde niyaa şma vakt zun ha sabana çand vakit ma ist hocam teda vakit ma hot dakika viyarno 56 dakika umane برنامه o ayrı mesela yo hirna dahi ma haberdun odun hirna çarna dahi yo mane çizik çiya yo mane mergi tüdü ma bun yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yani huma yaqul hayag yani merg beras yani haya merg ibadet bekir hay mergir bun yakin çünkü vakti merg olmazsa şimdiden الناسو نيام إذا ماتوا انتبهوا يعني إنسان حقيقة پیامبر عليه الصلاة والسلام هر راكوتا هكوتا وقت مثلا مرگ أما رسا أجل أما أوقت بن حياة أوقت ما حقيقت بيا پرده veya perde ben kim veya perde ben nazik çünkü ayet varsa ayet var فَبَصَرُكَ الْيَوْمْ حَدِيد zinayet zaf tuja perde çimra madarin ve verg perde ma çimra ve dario ma bixwe ve ma bezon ha sebena eğer manızın ha sebena don ma zonayiş ha sebena avakt ama hin ereo fırsat ma destra vejön verigo fırsat ma destra vej ma bezon ha sebena seri وقت ما بتمام ما ایریز ما اومه پنیه درسه خویم دیده ما bir zaf teşekkür ederim ma sıra razı ma saat veş bitti tamaşa karuruz ma teşekkür ederim merhaba tike gele tamaşa kar aziz ma اومه پنیه برنامه خو پنیه dersi yine hafta yine inşallah ma yona suret ma he huzur şuma sıva bernamo zazaki estu seda sıva der hakşin şuma ma kalken ma izikad baş ucerape ma bername ko أنا الصورة هم مندي أنا الصورة محمد دوم كن شو كهما ما برنية هما يعني
ان میرا مضاف اوکبن Evet. سوره مضاف مع تفسیری Kur'an سوره derya پیامبر kutler. یو یو چی مخو ویرا که لرنید گرام بباتن یو حدیث پیامبر است فن انا سوره کمبونسا یو yani şu vakit merdum kun min ciyun yani namazet bunsa Allah-u Teala o dehşet raci kıyamet bine yirkun hafif ayetiniz sevap hunzar ayet bun pe sevap hunzar ayet nizdiye hunzar hab ayet Kur'an'et enna surat yo irtibati öst yani nizdiye hunzar ayet en kadar veya o kadar yani ho irtibat enna surat ma tem enevun sure kıcık Kur'an se bazra munen veya mesela seyo yani fidun ama Kur'an'et ene da geliye gelçeye he sure binun Kur'an'et yani ene seyo bazra خلاصو حقیقتا مثلا ما چند هب آیت اون شش هب آیت ما اینکه وای اما سین آیت در حق مال حقیقت قیامت چونکه علم الیقینیون حق الیقینیون جحیمیون yani hama devam en surat nizdiye hunzar ayet irtibatiye yani mustakim gayri mustakim o en sura ve ayet peyo hadis peygamber ama kafane sabah ما در حق هجری شمسی یعنی تقویمت خبر دون ما در حق نوروزت خبر دون ما در حق گونی بیش طبیعتت خبر دون ان گونی بیش طبیعت مازک پا گونی ما ان سر خبر دون تقویم جلالی سر ما خبر دون تقویم یعنی بنزی یعنی او عمر خیام زیون چونکه یو تقویم براشت و حیا ایر ری عرضونت عن تقویم دقیق ان وات اروپای جون گره عن تقويم الدقيق تقويم عمر خيام و يفون يا وقت زونين دنياها حتى تيج گيرانا اما اوروپای جون آیا هم قبول نکرد بایر تقویم من سرد 2 دقیقه و یا 8 دقیقه تقویم این سرد 4 دقیقه یعنی یو چی یعنی خطا است آیرا ما بن جلالی تقویم سرد خبردون و در حق انا صورت یو حديث پیامبر ان سورة الحاكم ويندنو وبيامبر ان آيات ان حديث باتن يقول ابن آدم مالي مالي يعني انسان بني آدم قج آدم işte ما مال مها مال ما وما لك من مالك مال تشنو إلا ما أكلت أو لبست أو تصدقت مال أو تورد veya أو تجرot para veya avut sadaka do av mal tuo o bin mal varisuno ve ne diyor peygamberimiz se ayin mebiyan yani tu insanız يعيشون عيش الفقراء ويحاسبون حساب الأغنياء yani tu insan es en kimni الري عرضنا yani hayatın tonin tara ne wen ne don verdiş se fakirun cüyen se miskinun cüyen ama malin mülkün öz yani hep bankona daire bine az şahsen en kadar insanın şunasından meddi yani hayat peyni mal kura istifade ki o kadar mal şu ama racı kıyamet bun hasab zenginun tera yön vaştiş o kadar medyen Allah en kadar mal mülk raz ma mahfize bekür Sadi Şirazi bun de insanın namajiyen mekiren namaz cenazeyin mekiren yo او مساو و نکرد ای دینز ای داری و نورد ما ای ویدین رای نیک انشاءالله انشاءالله محمد پرنه برنامه شون شما خیر بو بینات شما و که شما و مردم و شما و قوم شما حس کردش براز هما ki şuma avup kar güre şuma bereketini bu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.